Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nas'aluhu an yuwaffiqa a'malana bil kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kata ta'zim wal ikraman kami kepada ayah rohani kita bersama Abi Balai Ma keluarga, dan kata ta'zim wal ikraman kami kepada Pak Syekh Gampung Paluh Lada. Penghormatan kami kepada Tunggu Imam, penghormatan kami kepada Kepala Dusun Klimadat, dan penghormatan kami kepada seluruh junjungan yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia raya ini. Adapun rangkaian susunan acara malam ini, yang pertama protokol saya sendiri, yang kedua pembaca wahyu ilahi yang akan dilantunkan oleh Tunku Muhammad Iqbal Firdaus. Kepada Tunku Muhammad Iqbal Firdaus kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى
أرأيت إن كان على هدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية فليدع ناديه سندع الزمانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku N. Iqbal Firdaus yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberi berkah pada malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan selawat badar yang akan dilantunkan oleh Tunku Raja dan Tunku Rayan Muntaqin. Kepada berdua kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin dan hadirat kami mohon untuk berdiri sejenak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. السلام عليك
صلوات الله عليك أشمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت يسير أنت مصباح الصدور يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Kepada seluruh hadirin dan hadirat kami mohon untuk duduk kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Raya yang telah melantunkan selawat Badar yang begitu merdunya. Acara selanjutnya pengumuman hasil ujian jauh 3 beserta pengumuman hasil lomba. Yang ini kami panggilkan kepada Tunku Tasya bintul Sulaiman. Kepada Tunku Tasya bintul Sulaiman kami persilahkan dengan segala hormat.